Salam spesial kanggo tuan rumah. Nok Yuyung bos Korea sayang, semua bos gue lagi. Bos Hongkong. Aduh kakak, wis rong taun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Akeh halangane, akeh rintangan. Alasan duwe anak lan rabi, wayuan kakang priwani. Majikan no, majikan no, Aredi, majikan no Aredi, majikan no, Aredi sayang, Aredi, Nok Yuyun, namun kakang bener eman lan bener, arepan sayang Aredi sayang, Aredi, kula nunggu tanggung jawabe, Aredi Nok Yuyun sayang, Nok Yuyun, Nok Yuyun, Nok Yuyun, Nok Yuyun sayang, Nok Yuyun, Nok Yuyun terus, Nok Yuyun, majikan nom Aredi, majikan nom Aredi, majikan nom sayang, majikan nom, ada mak, majikan nom. Awan bengi, du bos seblak dan anti bos seblak. Oh orang ingat, orang pengen nuru ganti. Bos seblak, tangan meluan joget ah. Kula rela, kula terima salam salam. Nok Yuyun, bagian puri diwayu. Nok Yuyun pasrah, aja pasrah. Waktu kula ngerti, kakang duwe anak rabi, nanging kepriben kula ora bisa nalih. Wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Kula isin majikan nom, kula pengen dikawin majikan nom, majikan
hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Akeh halangane, akeh rintangan, alasan duwe anak lan rapi, wayuan kakang bliwati. Oh Ya sayang, sayang, oh sayang, nur sayang nur, aja waktu kakang pasti majikan nom bener kali sayang. sayang. Lamun kakang bener